recommendation imwe batie gwikwo ni ati standard hena mundu twandikire ati muiretu ni athie ndakinyete kirathi kia form 4 na ndoe kiarafu ati anegerwo karamu ri aba wikarana kwa itha ndari menya gwikira thairi murafu agoka kamurumia rohi ona tare kunana ati maranagirio uguo na moko uguo tare tamundu tondu nguciria tabarere no yarehe base ya kuonania recommendations iria ibati gukora giteithia andu aitu na gitumi ona gayoka kiviri gitondu ati Kenya ni maromera no waigua ona gicunje kia 70 ni andu aria turaria ruthiomi runo nio marakorwo makiumira na ndaiguo mheshimiwa akiuga ati utanathie aria semuri twere kwa form university ati naenda guthie kuria athi atongio kia makieri kariake agathie ndeto matigire second year first year no tuge kuma mothe thirikari heana recommendation either ko ni thegi muno nina nino support agenda yo ya ukona minimum qualifications iria andu mafatire maikare the ogoga all the stakeholders mo kemorania tiri Saudi Arabia wira uyu urarutwo atia niki mundu ya need kumenya nekwenda kumenya githungu kwaria githungu nekwenda kumenya kwaria nekwenda kumenya kwandika niguo akoro ena skill yo ona ya mundu ya skilled ni class 8 ni form 4 Ghana University so that minimum qualification ino dimi support muno na daho ya maoni makwata Irene tondu na ni am a stakeholder in the labor market as a HR consultant juge igeri comment unako ni form 4 reke ciana citu cikoshi kinyite form 4 tondu ni muronire manases maitu marathiaga Canada marekire competency test ya githungu na maragwo kureke tukona ko ni kageranyo ge kurehwo akorege mundu aikinyite form 4 twakwe ni class 8 kageranyo kangirehwo ho mundu ageka niguo mundu yathie niguo no ambassador kuria gwitu athi Qatar ni ambassador wa Kenya niguo ningi ndagagithie ahuragwo makofi na kumbe ni kurigwa rigwo ria gwika atia na njugi atiriri we have the mechanism tunenya mwitagwo NITA ni authority ire fataire gukorwo ikiensure mukenya wothe uria muthomu no tai muthomu ena skills tuna TVET NITA nedo tondu njigua twira ngoria munene no akohe ma college ma licenses they are supposed to empower na quality do they na content reke tuge ni makirutaga kuko kwina ruta mundu uyu wina guku Muranga ena college ya thomithia ciana ri kana guo mheshimiwa arauga kwina go down nini NITA iko kwe surveillance ifatire uko kana nigo turuga atiriri ma stakeholders man hara jugire hara ikumbiriria ritui o ikumbiro theri na bebeja no be icio runi cio ciratuma tugatanga ciana cikaikio handu no authorities cigiruta ira fatire kuruta NITA iruta wira wake yethe kaundu ma partner na TVET colleges ciana citu ici cigithina ku cigatobithu onako ni wiki igire onako ni basic gathungu mundu ndu ehota kumenya ako ni contract icio reke ndugathie tondu iguaga na mheshimiwa ni jwe ni watwire uguo uthio kaigwa mundu uyu ndari ona contract yo akamionera kinya Qatar ku kunuguru arathie atekumenya arathie ta mundu mutumumu kwa that minimum qualification is very important nino de support fio tondu ni gututeithia muno even in terms of communication na jugia tiriri muruti wa wira at whatever level tonju twakeri horo wa ndo magithikuta mawira macio ma nyumba no ona mundu we hari iguru gana withi he maundu basic ati muruti wa wira akora kenda nikuruko akimenya wira wako wai taru we hahai no amenya umuthe nyuma na mheshimiwa no ena skills so aruto the awira makatreat the same it does not matter gana we hari iguru gana we hari athi akoni induction reke maka inducto akoni kuma build capacity reke mageka umundu macio mothe akoni kumariria reke makaririo niguo muruti wothe wa wira akiruta wira araruta wira mukenu na arutani mamenyeo muruti wa wira akiruta wira mukenu productivity ya muruti ucio wa wira ikoragwo ihari iguru au no gweta HR consultant na aruti adekani matie gwetigira ko invest totaru I am sorry to say this torugwa my agency mararora turucio wigatanga uigite ciana ku aramahe njohi ni tondenda ku make investment no again invest na andu acio ama trade uria kwagirire ona mathi Qatar gana kuria meguthie agency yake no yeke atia
mundu ruga atiriri the agency nga. So even for us employers and employer reke tuka invest na ciana citu, reke tuka invest na skills na ku capacity build ando. Mheshimiwa kwena tashuria taigire hagarero ndiri tutajuria mheshimiwa kuringana na uria aronire ri nyambe ndige guthie na mundu uroria kiuria kiu Mwere ambe atige weru ambe otige hena kiu gikirorio atiriri mheshimiwa haha no recommend government institutions ithomithie maundu maya either ta TVET kana ihonge kau ni muko muna recommendation ite kau ne kama maundu maria turi na muthino wa mandiko maya mati twina TVET na twina polytechnics na no ihote kunyitanira na honge iria ingi cia private. I'm a strong believer of public private partnership. Okay. Dikuga turage mathukuru ma private no ne nguga honge cia thirikari ta TVET na polytechnics ituike na cio cia gukaho nigetha iheane alternative na nigetha aria marenda guthukia a private mamenye to marathomithia kwina angi mareka atia marathomithia na some of those things nicio ndauga ni recommendation ni atuko tukirehe na ndauga ndingihota gucithomera ha ciothe no hari kaundu kamwe kunjika kega thutha wa guthie kuria na guthikiriria guku ni turi na nyamu twetaga inquiry ni giikaro kiria tugukoroho tuhana ta kamiti tuhingure mirango ya andu aria mangienda guturehere uhoro ona my sister ni gukoretwo ndamwiro nake oke na ngatheti ni umuthi ungirora ngatheti umuthi ni ukona advertisement iyo ya kamiti yakwa ni tugakona na gikaro ngucia ni mandika na Friday ndi kana gatwekerie thukwire ko tondu njukire guko tene na no njurie mundu wothe wina kaundu kangiteithia bururi uyo agoka turehere uhoro ucio ne bunge tugakorwo kuria bunge no kuria tugakorwo ni gugakorwo kwi more open na space ni gakorwo inene tumitaga mini chamber icio ciothe observed. Okay. All of them observed. Now of course kuringana uria mundu andu ingi mekundikirira ri kuri tuga ni tukuhingiriria kana tukongerera thuku. Okay. Nigetha ku mundu ndakahingiririo no horo na tutingigetekera ningi kurehe andu othe ku wakeri information ni important collected from anywhere no nyende na inywe tondu ndaikara gikaro gikina ndaheana uhoro runinga-ini na kuri andu makwandikira na mekwandika inoro-ini maandiko macio mothe na mutanyunganiria Joani ne maprinto Joani ni uraigwa maprinto wega Joani akarehe kure gwitu ndo Joani oke arugamirire andu ari othe ndariria my sister nake oke nigetha tuhote guteithiriria ni jundu ni tukuthondeka by the time this parliament is done I'm almost certain tondu thirikari hena goodwill dina maundu ma no were andu ate ne mogweka mwe bunge-ini riu nayo uramya ne kura tuturona na ne maumire bunge maturaga o matumbutaga ni mukuru na mwarikia maundu ma mundu reke juge atiriri o andu me approach yao na o mundu ari uri ateithitio ni Ngai kuri mundu teithitio kurwa tari kwi mundu ngiretereire ndauma Saudi Arabia njuke nyambirie kunegena ngiugaga thirikari ikite nanga he solution ndaheana acha he mundu ngirokire haha tariu report teo ya Senate mathire Saudi Arabia February ne hindi mararutire report mweri wa 11 matambite guthikiriria andu aya makauga nyamu icio hingo kana wira tuhinge wa guthi Saudi Arabia wauga recommendation ya wera ririko irari tuhinge mawira ma guthi Saudi Arabia Senate na no igo mathire ku February tu mweri wa 11 gatagati ka February no muthe ndio na matiwe changes ile igete tata ya report iko imale tondu ukirishia manire wiki joku ni kurekia turarikia inquiry tutigaretio kuyuria report ile nene turi andiku no mathenya turekira tukiuga ni guthie recess to ni tuguthie recess maybe mweri 3 wa December ino report tugukorwo twamite parliament no twae gukorwo tumite ndugagiuka ningi no ngoka hatire thina ni ngoka kuo well yo tati undu wathiri hatire undu wathiri no tugoka kuo ule tureka ati koguo ri ndauga andu mari approach different ni ruhonge ruria ndereiro na ruria ndutite wira ni rwa diplomatic na nikio njitagwo mundu wa thayu toru nie tumauru twakwa nditwikaga na thayu na nikiona kule gwitu Mwea matire mona ngirwa kana ngiruma mundu no wathi kuo no uriona rukungu rwa barabara igithondeko
wathikuo no uriona mucere ukiuma goro gukira uria wari wathikuo no uriona mai magikuruka na no urigua damu no irathondekwo na timbara ndirarwa to nani style area jiarito nayo niyo ndauga ya diplomacy na noyo engage thirikari nayo na ndina madam ya engage ninguona maciaro na liga seria ndirauga no ngumio na ndererie mundu githera murange thuro ri ndai na manifesto kana Kenya gutinioro hanini ndamenyithio ati leo Nairobi twina governor mweru governor Ann Kanan one atuika nyareketie kunywa muma agitongoria Nairobi ihinda riu rigitigarite. Congratulations to no gucia ukorwa kirugamirira two functions iria soko agiti ngire masaina nire thini wa screen yaku no urore wone governor wa guko Nairobi no akiona hau akinywe muma ndona badi haria akiona nginya badi eho na kundu kwega na covid protocol ni observed thirikari ya Uhuru riu ina mutaratara mwega muno ikurira njira we tondu woni waku andu magathura mundu no riu igoti mwena wigie ki riu twina governor no andu barauga he no ndaikirio kura ne andu ndwina riu ni watho ria tukiugite na ni mwahitukirie katiba ya 2010 mukiuga angikoro wewe governor na ni wathura deputy governor ungikehera ni undu wa gitumi kimwe kana kiria kingi uria munini waku we wathurire mugakorwo ari we wathurire tinyo mwathurire no nake mukimuthura watho ugite mundu akirugama governor kana president no nginya akadikiria munini wake no kugu githura Sonko no amenyaga no withira Uhuru no amenyaga ura muthura menau tondu naguo watho ugite no nginya atuike declared ni kuga ati hihi ati andu na magithie Nairobi ona githurano kingi korwo igiguthurana urore andu macio mareri ona tariu tukiaria uhoro wa president taithuri wa moitu turauga tondu ni tuwe no nginya tuthure president na president yura tuguthura ni umwe waria mari manya mwire etagwo Code Coalition 2007 na tondu andu acio matuhurire mari othe Code Coalition yari Raila yari Ruto yari Mudavadi yari Kalonzo yari angi mothe mariho bururi tukihuro othe mariki koguo hari ithu andu ayo othe me iko hari gutuhura na history no icokere matuhure ringi tugakiuga atiriri kiria kire matari haha ri tiune turathura as president munini wake ri no ni uriku nigetha tugikona ruri na haha iguru ri tukona hakurira haha thi ni njuri tukorwo tugithie kuria na origita siasa tukiarangia county ya Nairobi na hari iruga ria kuhitithia governor Ann Kananu ne governor riu mweru ukorore kinyita matamu hari wathani wa Nairobi hihi tugitiriha tondu ndero no nginya turekie tajithikiria gitiriha ni ndikio kaundu kanini time ire twitu urite na ni urite for a very long time nekenda ngathetu ro hanini njuge hena mwire twitu etagwo Elizabeth Wangari wa Rukungu kwao ni haria rukanga handu hetagwo Kayuyu mwire tu ciorire o Sunday ria thiru na rita ria mwisho athiete kanitha wa Catholic Rukanga ni acokire akioneka makutano ekirite nguo njiru na muiretu ucio ni athinagio ni meciria rimwe na rimwe hahota gukorwo hihi he mundu tikite advantage ya condition yake ndauga muiretu ucio ni muiretu witu wongonie ni sister ya mutumia wa my brother kugu no thaithe aria marathikiriria angikorwo maundu macio mothe wona ngithikiriria heka wega kamuona ndaria ona we njokeria guoko na kunjira muiretu ucio hari ari nigetha acoke kuri andu ira ndero tukorwo tugitiriha hari mundu ria watwirorera ungimera atia hari horo wigie wandikwo taukura twikani undu wa maundu maria makoretwo ma covid taukuna company international ndamenyirio tariu haha temu ndigutinda ngimigweta mundu akerwa aca wari mwaganu horo wigie atumia na arume maundu macio maukaga watuka dismissed hihi ni kuri njira ya kuria ungitwara mateta macio maku ukiuga horo airi thengi muno ni kuhe kamweke gaka na ngitiri hano nyende kuga ati andu othe mandikitwo ugikorwo na gathina ka mirutire ya wira ni ukona employment act iria ikoragwo ni wera guide
mirutire kana procedures ya maundu no na koneta ucio rauga horo wa kambuni ni dismissal ni kuri mawatho na mutaratara uria ubataire gukorwo kirumirirwo na nyenda kuga ta kahinda-ini gaka unginjitikiria ni ndira supportive thitari imwe nene muno itagwo Radiant Group of Hospitals na kumahe advisory ya HR na akohe undu umwe igi appreciate Radiant Group of Hospitals ni ati they've put in place ginya ni employment handbook ati muruti wa wira o wothe uroka ku ni aramenya ndiroka ngandikwo muthi ingikora ndina gathina akone ruthari nda guthie thirikari irauga atia and the minimum working hours, so those kind of things. So ni important mundu akiandikwo akoria mundu ucio rakwandika atiriri what are my rights nawe mwenye ukamenya, and all these things jiraga thiku cio ngokire mundu itagwo Mr. Google. If you Google Employment Act of 2017 in the Kenyan laws ni ukumiona na maundu macio mothe ni mena mutaratara na uiko wina gathengo twi hau nigo tuteithanie uria ungiota ku ensure wina procedures njega, procedures iko benefit both uria wandikitwo na mwandikani, tondu kaingi aruti a wira omonago hao mationaga ha mwandiki uria mandikite, but ifate uko a partnership ati uria wandikitwo na wandikanite mura move together kioneki kimwe koguo no nyende gutara andu aitu ndugako tukirora aku tore wandikito roro no rio kwandikite na mukangiri mugathi mwe hamwe tondu rugendo rwa andu manyitanite onero niko rweke ruko rwega tutikona hinya muno thengio muno na andu aria theme mushimare ndorera thengio muno magaithia na ari umwe ndumageithie no nyendo ni magaithika harata ko muno nje marandora andu a Pulse, andu a Radiant Group of Hospitals, matogretwe Madam Salome Shira, a very phenomenal lady na no nyendo mwite muthenya umwe. Thank you very much. Asante. Na everybody else of goodwill na aria maretha wira, kindly do your due diligence ndukahanyuke kuhanyuka tondu nigo hena wira. Thank you muno. Tukitiriha mheshimiwa John Mugaiko mugicemania kuria mweri 30 na nda rukia mwisho na ndera thikiriria oringi ningakorwo na inoro ria kiroko ya Jeff na Nyox Thursday kiumia maundu mamwe maritana gweta no tukamaria na mangi tukimacokere njokerie inoro gatho nyingi muno turiria kwagena na kaundu important ka bururi ni mucaranagia na andu aria mangihota guteithia ma Kenya maitu inyui handu ha kuhuthira mathaa mothe na kwendia airtime mugatwita nigetha tuteithia andu aitu ningwenda kumuria muthio na mbere na ngoro yo na mutwite kaingi nigetha tuhote kuhe andu aitu tondu o hau no hotu guteithia umwe kana eri na momuthi kwi mundu ume haririe guthi kuoya good conduct na ni amba gutiga ni undu wa miario ria twaria ndimere kundu kuria ti uria ringi mundu onaga ndege-ini kuria kuri mohio makuo okay na mamwe ni maritu. Asante. Ngirikia bio njuge muritu ucio rauga ndi tundeithia tu heane namba ya mundu ungikorwa monete no ahure namba 0728 95 2227 ucio ni system wake muritu mutumia ucio etagwo Elizabeth Wangari wa Rukungu kuma handu heta urukanga na ndauga ni akoragwo na thina wa meciria rimwe koguo na ni witu asante ni njui waigwa talo koguo ni ndamenya ni bare yanyu tumana mheshimiwa Kavinga wa Chira wa Thayo mubunge wa kuria Mwea ndegweta twari horo igi siasa kuria ningi Irene Miako na Kendiza HR consultant hoine tukorwo twina Professor Ngui Njoroge kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku na itanathie mwena urongi wa studio ithagumia ritu ria muthenya wa muthe thaburi 41 kamariga 5 inyanya roiga tho ciakwa ciaragia uhoro wakwa ire na oiru ikoria atiriri kayaga gikuari nigetha ritwa riake ririganire uria muri uthu nake ni angiuka kundora aheaga o ciugo cia kungenia oro ena muoroto wake uri kuhunga ndeto cia kwa njuru niguo acoke acimemerekie kundu guothe arikia kumagara aria othe mathoire mahehanagirira makiaragia ndeto ciakwa makihoyagira nyone uru moigaga atiriri ni murwaru muno ndangiuma hau akomete ari muoyo shidwe amen tuthie mwena urongi wa studio tukore Njoroge wa Githinji ndero kuna mohoro ma hina hi maingi Njoroge wa Githinji methane yako
ni wega muno mundu gwitwo Ndiritu Ihura otagwiga kwina mohoro maingi mareyumiria mahinda-ini maya na tuko tukimenyeria mwiro na tukwambiria kuria mwena wa Uganda ngwenda na wikare ha Ndiritu Ihura uthikiririe na tukwina mututhuko wa bomu wonekana barabara-ini ya guthie bunge ya bururi-ini wa Kampala kana bururi-ini ucio wa Uganda kuria mituthuko iri yonekana igwika na njira nene muno mwena ucio wa Kampala na kuratuika andu aingi muno ni magurarite na tuko tukumenyithia ndeto ino na njira ndaya thini wa mohoro maitu mokite kuratuika ni mituthuko iri ya bomu gutiramenyekana ya mamikia kana niki no nioneka barabara-ini iyo na makiria nyumba itagwo Koki Towers ikoragwo ng'ethanire na borithi kana Central Police Station ya bururi-ini ucio wa Uganda mucii munene wao wa Kampala ririkana ino ni mituthuko iri yoneka ya bomu mucii munene wa Kampala mucii munene wa Uganda na tuko tukumenyithia uria kurathi na mbere no kuratuika ati report cia naihenya kana cia mbere iria cireyumiria ni ati andu aingi muno ni magurarite na tuko tukumenyithia uria gwathie na kuni mucii munene wa bururi wa Uganda niguo mucii wa Kampala mituthuko iri kioneka tukumenyithia na njira ndaya thini wa mohoro maitu mokite kuma mucii ucio munene wa Kampala kuria kwina kieha tuke ku county-ini ya Nairobi mucii munene wa Kenya Nairobi kuria tuigue governor mweru wa gatatu wa county ya Nairobi ugwitwo Ann Kananu uria warikia kuhitithio kahinda kanini kahituku tuigue miario yake. It is also the transport, communication and business hub, as well as the transit point for millions of travelers globally. As a business hub, it contributes approximately a fifth of the country's GDP. By virtue of the county's strategic importance, the responsibility bestowed upon me as the governor of Nairobi is no mean feat. However, I confidently state that with your support, I am up to the task and I will serve you to the best of my ability. Ladies and gentlemen, my tenure comes at a time when the city, like the rest of the country, is reeling from the social and economic impact of the COVID-19 pandemic. As a consequence, individual households, communities, and business have suffered immensely through loss of lives, livelihoods, and freedom. As your governor and as a mother, I feel your pain. And it is so for this reason, during my tenure in the office, I have focused on cushioning Nairobi residents and businesses from the impact of the pandemic. Allow me to outline some of the measures undertaken thus far. I recently signed into law Sexual Gender-Based Violence Bill, whose overall role is to accelerate efforts towards the elimination of all forms of gender-based violence in Nairobi County and ensure perpetrators are severely punished. The law will ensure essential services are available to victims of gender-based violence as a matter of right. Disbursement of bursaries worth 503 million to bright and needy families to support primary and secondary students from Nairobi County in a bid to ensure no student is left behind in the quest of furthering education. We as Nairobi County, we have also recruited 498 number early childhood development teachers to support the provision of inclusive and quality education for our children. Rolling out of disaster feeding program as part of the immediate response and much needed support of victims of disaster, I also initiated the expansion of fire stations from 2 since independence to 6 functional fire stations spread across the 4 poles of Nairobi County. The milestone has reduced the county fire and rescue response time from 2 hours to an average of 5 minutes. Construction and rehabilitation of ECD centers in all 85 wards in Nairobi City and waiving all levies in all 229 public ECD centers, resulting in enrollment increment to 17,000 from 13,000. Distinguished ladies and gentlemen, it is for this reason and my continued commitment to ensure the county is set to the path of full recovery that I wish today to unveil the Nairobi Economic Stimulus 5-point program with the following interventions. All an inclusive education and improved quality of early learning
through the employment of additional 219 ECD teachers, improved health of our children through better nutrition, through the provision of free milk for approximately 6,450 children in the ECT centers across the 17 sub-counties in the county. Improved water and sanitation for Nairobi residents in the informal settlements through the sinking of boreholes and installation of 850 water tanks, that is 10 tanks for every ward in the county. Revitalized 24/7-hour economy that will create jobs with a promise to launch within the next 30 days a post-COVID recovery plan and focus on greater improvements in security, local policing, lighting, and sanitation. Further to ensure ni governor mweru wa county ya Nairobi and Kanano thutha wa kuhitithio niguo maundu maria aratarĩria ni mamwe maria mekite ari kwandika arutwo a thukuru cia nathari aratarĩria maundu maria county yake ikite ona gutika arakiri governor wa kunyitirira noru ni governor ni ehitithio ni gukore governor wa gatatu wa county ya Nairobi tukima muno cio wa Nairobi tukuruke ginya kuria county ni ya Kwale kuria mutongoria wa kema kia ODM Raila Odinga aratiri thabarĩ yake ya thikũ ithatũ mwena wa gĩcũa-inĩ na thaici ari nyumba-inĩ ya mĩcemanio kuria mwena wa Ukunda kuni county ya Kwale kuria ekwanania na atongoria mwena ucio thutha ucio acoke athie thoko-inĩ ya Ukunda na arikia thoko-inĩ ya Ukunda aretiriha thabarĩ yake na mũcemanio wa mũingĩ kuria mwena wa Likoni no reketa tuthikĩrĩrie na tekurathi na mbere nyumba-inĩ ĩno ya mĩcemanio kuria mwena wa Kwale mwena ucio wa Ukunda. Tuje at least na wale wapendwa wetu walokuwa candidates na aspirants wa ODM wa hapa Msambweni constituency by election uliopita. Wa kwanza nataka kumuita Mheshimiwa Omari Boga. Boga Gi. Boga Gi. Boga Power. Mwanzo baba nashukuru. Unaona nimegeuza lebo sasa ni Boga safi. Nataka tu mwanzo kabla sijaongea ni watambue wale wazee wa kaya. Wakiondoka bila mzee Raila kuwaona laana zake sitaziweza mzee. Kwa hivyo tafadhali simameni. Wale wazee wako walikuwa unawafahamu walifariki, wale ni wapya. Kwa hivyo lazima uwajue ili wakati unakuja unawapigia simu wanajua wazee wako wanakusubiri. Chairman wao ni mzee pale. Yeye ndiye chairman wa Zombo, ile kaya kubwa ya Wadigo na ya Kwale ya Zombo. Huyo ndiye chairman. Mwingine ni kaya Diani, kaya Kinondo na kaya Diani. Kaya ni wazee. Na pia nataka kuintroduce watu wengine ambao walitusumbua wakati wa by election. Walikuwa kwa Faisal. Sasa tumewaleta huku ili watusaidie mambo na governor. Makofi. Mzee wangu simama pale. Abdalla Ngarawa please. Mzee wale ndio walitufanya tukakosa kura. Sasa tumewaleta nyumbani. Ataongea kule ataongea. Kumalizia ni wengi. Najua ni wengi sitaki kuwatambua. Sio kwamba sitaki kuwatambua lakini kwa sababu ya time. Lakini kubwa ambalo nataka kumwambia mzee hivi sasa kuna ukame. Ulinipatia kazi, nataka mumpigie mzee makofi. Baada ya kuanguka, si kuanguka kwa floor, nilianguka kwa mattress. Pale Coast Water. Kwa hivyo sasa nasimamia maji na mimi nimesema hii miaka umenipatia nataka uwe rais ili maji iwe tayari kwa sababu coverage ya water in the coast is 58%. So kuna watu 42% ambao hawapati access to clean water, accessible water hawapati. It's true. Na hivi sasa kuna drought na kuna pesa yetu mzee iko Nairobi 100 million ili tufanye water tracking na repair za ball huko Lungalunga kule Lungalunga Kinango Ganze hizo area. Nataka baba ukienda hii weekend uambie wale wazee watuletee ile pesa. Ng'ombe na wanadamu wanapata shida sana. Kwa hiyo mengi na machache mwaka huu mzee mimi sisimami kuwa mbunge. Kuna Boga Safi ambaye ni Profesa Boga ameenda Ujerumani pamoja na Mama Safina kurepresent
serikali wao ni wanasimama ugavana na wako na ODM, wao ni member, life member, wamekata na wako hapa. La mwisho kuni mwana wa Ukunda kuria mutongore wa kema kia ODM Raila Odinga ararania na atongoria matiganite a mwena ucio wa Kwale mbere aririe muingi mwena ucio wa thoko-ini ya Ukunda kana Ukunda market na rikenda gukorwo agitiriha thabari yake ya thikũ 3 mwena ucio wa gicua-ini na kwariria muingi kuria mwena wa Likoni. Nake munini wa President William Ruto ari mwena uria wa Meru agitiriha nake muthenya wake wa keri kana muthenya wake wa keri wa kwanania na ikaria mwena wa Meru. Gukirorwo kana mamwe matura maria Deputy President gukorwo agicera ni Maua town kwa rigiriria no ne gucoka tere matukane kwera matura ma Antivetwe Mutuate Lare Kangeta Muthara Godune Kiajai Ruiri market na Kirua town no macio tukumenyithia thini wa mohoro maitu ma thaa mugwanja kuria internet na ni hindi yo ni gukorwo kumenyithia no nyambe ngurikanie mohoro maria mahoro maurona haha mahina hini ati kuria mucini munene wa Uganda niguo Kampala kwina mitithoko iri ya bomu iria yatiga andu ingi muno magurarite tuko tukumenyithia mohoro macio na njira ndaya thini wa mohoro maitu mokite ma Inoro miaraho ritwa rekwa ni Njoroge wa Githĩnji.